Freestyle konkursu menен Oş Mamleketlik Üniversiteti'nin atынан sahnada No Name komandası. No Name komandası 6. sezonдағы өткінші ұраны менен баштайды. Қазақтар айтпақшы, шыртамыз, шыртамыз. Кетті! Запляшут облака. Салават сыңайбы, матты бөбіктей. Мұна без алдыңыздайда оз командасы келдік. Ай, Мұят, өткендегі ойында біз жаш балдайша шыққанбыз. Бүгін неге жаш балдайша шығып атабыз? Қадый келді. Ой. Сен керек болса 6. сезон бойынша жаш балдайша ойнайсың. Неге? Анткени сен атандаштарың бар жоқ жаш балдай. Букинги, тамашайки, энкапы. Чоңдордун бәрі кетіп қалды. Балдай, силерді садиктен ап кеткені кім келді? Менен атам келді. Атаң аты кім? Юсбек Жабиев. Атаң ичеби? Өлі ичет. Анандағы... Бол, айтпайлы қой қалғанын. Cengiz, sana kim geldi? Bana avam geldi. Avan adı kim? Umay. Umay. Übürün öymeye kasal çıkasıydı ha? Ужас, sana kim geldi? Bana akam geldi. Akanın adı kim? Urban Hüseyin'im. Beni koşlamam gelip alıptır. Koşnan kim? Enis amcam varım. Koşnana okşap durasın. Atamam o şey odan. Жақсы. Ola, çık. Oradan çık. Obraklarda da tüme. Tırmadan. Böböktüzü talandaştık, çıktık bol. Ömürde de böböktüzü çıkkamız ел жадап қалды. Тамашоға жаңылық мына өзгөчөмда бір бір бала кіргізбейлі өн. Мындай. Bir баланың қырғызшасы идея. Идея. Мындай да, азыр құшырда ырчылар жаман көйіп кетті. Ырчылар жаман көйіп кетті. Ошоны менен биргеликтеле ырдындағы мааниси кетті. Ошоны жөнү биз тамаша эмес, жөн эле кыргыз элине айтып коелу деле келдик оштан атайын. Мына ырдыксаңар. Садак олоюндар ушул 2009-дан бери ыйлайт эле. Бирөө шаарын Баттенге барганда сурап койгула жөн эле. Менде дагы бир ыры бар. Мына уксаңар. Ава салкын түн ортосу ай жарык. Ай жарык, ай жарык. Ай жарык болсо караңгыракка алып барбайсыңбы? Өткөндө мен маршруткада баратсам ырды уктум. Уксаңар. Мен сүйгөн менен пайда жок. Пайда жок болсо экинчисин өтө бер. Бәрін айтып не кыласың? Мына айнық қойған мұны? Бұл туасы айнық бұл. Ой, анысы да мейлім нан ұқсаңар. Geçinde gelelim sana. Kız başın men geçinde bela var bu. Jat uydu. Ona ırdım piri ukkula. Tunuk bakabat. Söyü. Ayazda duruşunu çalıktan azalagan Bolgan ücret tamga. P-U-I boldu. Başka tamgаны өзгөртүп көрбөйлүбү? Ne? Başka tamgаны өзгөрт. Фуй де, фуй. Фуй. Болбайга тип. Торгондай. Мына ырды уксаңар. Аталасы чыгып, езилип ырдаптыр. Canım çokum. Ошко тынчыраак кетип калайлы. Мунага дары пары берип кой. Мына ырды уккылайм. Апам
Aldın sözün uqbay tilem. Ajab bo'ldi. Budan ham cho'ng ko'rasiz. Akalar, bunani ır deydi. Bunani uqsanglar. Adam bolup jaralып дүнөгө bir kelgen qonoq. Buna ır. O, krasavчик. Ыр. Ağırı. Tam bir Ve ırıga söz yok. Biroq maga tiyses yok-ku deyim. Teşes. Qanday çayımı? Adam bolup jaralıp yotpay. Ha, o maymunlarga teşes yok. Baraver bar. Урматтуу достор, биз бүгүнкү оюнубузду Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковнанын сөзү менен баштайлы деп чечтик. Биринчи тамашабыз мондо болсун. Формула 1 гонка оюну Америкада. Жанакы баллон алмаштырган жерди пит стоп дейт. Ошол жерде болгон окуя. Go. Ушул эле гонка Оштун пит стопу. Були. На ходовой кеткен брат, на. На солдаттар кеткен брат, на. На турбучкалар иштебей калган. Аз таштап кетесиз, эртең алып кетесиз экен бу. Каяка жерде кеч калам эпилем. Рахмат, парыбыздын башыдан өткөн түнкү саат 12 кыз жигит телефон аркылуу сүйлөшүп жаткан кези. Көрүңүздөр. Söyle anam. Ошо. Ne gap? Gap жок. Өзүңүздөчү. Ошо мурдагыдай эле. Siz özü mağa үйрөнөсүзбү? Башталды да. Дүйнөдө спорттун биринчи туру бул футбол болуп саналат. Элестеткиле эми, футболдогу жанакы топ тилге кирип калса кандай болот? Европанын тобу. Messi. Sen meni tebesиң го? Мен сыймыктанам сен менен. Жанак полянын любой жеринен тепсең мен дарбазаны өзүм табып алам, Месси. Мындан нары дагы күчтүү гол болосун. Давай, Месси. Мына ошол топ Кыргыздарда. Азамат Байматов ошол топту теип жаткан учур. Шармана кыла. Экезе? Мына ол пут-пут эшектин туягы мына. Барата мынякта сен мени мынякка деп атасың. Ошончо адам карап турат мени. Өзүң жооп берсин, мен каяка барайын эми? Азамат батың? Жүргүн мен сага баратан көрсөтүп коеюн. Мына ошол топ эми Өзбекстанда кандай болот? Топ жан идомна кой. Я, бисмилла. Ана өзүнөн болсун эми. Оз бара бермейсиң. Siz lan tepkisiz bolsa, Siz topsuz aldı yürü almışsınız. ortunda yürasın. Sizge ne idomlu boğma yaptı mı? Normal bu. Bu anteniz bala bakçada bolgan okuya. Bala bakçada bolgan okuya görөсүz. Onun şirinim, asalım, benim kuzum, жакшынакайым, жүр бас кетти күйгө. Ата менчи. Балам, эжекең жеткизип бара сагылам. Санта Клаус Оштун бир айылдарында пайда болуп тур. Гегеле, кимде каалоо бар, каалоо тилектер. Ой я, Санта Клаус. Ге балам, каалоо тилек барбы? Ата менде бар. Не? Машина. Өзүмдө жок го машина. Ой жетим, камагалсызбы? Онда мага оюнчук машина. Ой, чык бар балам. Дагы кимде каалоо тилек бар?
Менде Сага эмне? Біләсап. Бар бала саф бар сага да. Дагы каалоо тилек кимде бар? Чоң кыз, каалоо тилек жокпу сизде? Жоқ. А келер бесин, может менде бардыр каалоо тилек, келер бесин. Оштықтар, олан көрмекші, жақында эле Ош шаарында прическалар коллекциясы болуп өттү. Ошого көп болуңуздар, кеткеніңіздер. Оштық күчүнсү Корей прическасы. Бети чоң прическасы. Тухун жетсе тиіш прическасы. Салон жауы кені прическасы. Нахал. Ойындың башын жаш баларша баштағанбыз, бөбөктөйчө бүтүйөбүз. Кады баста? Ак гүл биздики, кызыл гүл сиздики, капол болгула калыстар 6-чы сезон биздики. Oyunuzun ayarına tek geçinirse. Urmatlı Oştuklar, varsınlar mı? Üçüncü bakım çileverme Oşkayım ötküler mi? Çoğun rahmat. No Name командасы расчылыгын Ош мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору профессор Исаков Камек Абдуваситовичке жана досубуз Алиге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Балдар Ош дейт No Name командасы. Тамашоо лигасынын башкы өнөктөштөрү.